ngasi numida waram phongkiba toan Manipuri sifongsing amasum thokiba thawdo wathoksingdagi maru oibe I pausing kongasaraga Manipur top channel gi maikei myamna thamjagi hanbada awang nongpok state singdagi aphaspa lathokpa haibasi NPP gi pandamni konat sangma Mikhal da mireb oiribasingna myamda sel yenbagi culture ama lakribasi na singna thingnaba honaminasi Joy Kumar Armed Forces Special Power Act 1958 na aikhoigi nahasing namthaduna thambiri aduna awang nongpok state singdagi aphaspa lakthoki bahaibasi NPP gi pandamni haina NPP gi National President Konat Sangmana phongdokre National People Youth for Friend NPYF na sinduna aikhoigi tungi lebak aikhoigi khutta lei haiba timda pasoi HBS ta pangthokpa youth conclave ta saru yakhiba Konat Sangmana makhatana hai Youth singi isu tungali maram maduna North East punsilaga samaksya singi waroisin puthokpa matautai North East ki burning issue kya leiri maru oina aphaspa gi problem asini aphaspa na North East ki emergency gi problem ko han mangamloi North East ki emergency asidi socio economic problem ni military problem nate aikhoina security matautai adubu security na issue asigi solution di oiroi socio-economic process na solution purak pengamgani amasum force natragana violence sejinarabadi hena fata boirakani mathau tabadagi matungina force sejinabadi yai adubo enemy oina lobadi yaroi masi lanate problem ni lamda masi force sejinaraga lan onthokli lainga amo oina sensitive oina khangma mathau tai NPP na North East ki aphaspa lathoknaba force tauki party asina Meghalaya da lakpadagi ngasidi Meghalaya aphaspa leitre haiki unemployment asisu maru oina samaksya ama oiri maramaduna job dicker gi mahut job giver oina thawrang kaya pakhali business te hena miyeng sangnaba madi entrepreneur oina hotnasi amasum climate change ki isusu ngasi malem sinba thungna mayuknari maramaduna hiramasida hena thabak tawnaba amadi manifesto da akaknaba agenda hapnaba sumakna phungdoki loinana NPP amadi NPF waina youth singalona satkani youth ki demak thabak tawgani haina su phungdoki atopa paw manamo mifam phamdana warep laukre NSUC konsa khul kaudravadi bantawgani haibisi yumpham yaude amu ana siguma thawong sa tharaglabadi senjam khunaugi area da konsa khul sanghaloi Kautruki Lai Committee Club Maira Paibi amadi Senjam Khunaugi Club Nupi Lup amasum National Sports University Complex Demand Committee galoinana miyam gi apunba mifam ama Kautruk Community Hall da pangthoki bagaloinana mifam aduna mot amatu oina yena balaitana lepna kre haina Kautruk and Senjam Khunau Development Organization ki sirol aman hairi warep sing adudi Kautruk Senjam Khunau Imphal West khunja singna NSU sananaba lemna kathokiba lamasi khanghaudana konsa khul kaubu khul gi miyoi singna NSU sariba mafam asi makhoi gi mamingda NSU konsa khul kaudrabadi NH 37 amadi national project puna mapung hundragni thogi banamadi shutdown tawgani haina print media ra phongdoraklibasi aranba yumpham yaudabo waphamni amugana siguma thawong satharaglabadi Kautruk Senjam Khunaugi area da konsa khul sanghandaba asengba lamasigi mapu Manipur lenga amasum central lenga na mayek sengna khanglaba phawbada NICU gi saba mafamdagi kilometer mangarom lapna leiba konsa khul na makhoi gi lamni hairibasida lenga na ayaba pirabadi madura phataba thawdok kya tholakpada lenga na thawdang pugadabani su hari serolasina hai Kautruk amasum Senjam Khunaugi miyamga konsa khul amadi tribal organization ga lamasigi matangna karigumba hiram amatada negotiation tawnaroi konsa khul kauba pamlagana Leingak ki court oina thengnarasi maduda yadragadi nakhoina pamliba blockade amasum shutdown adu court oina tawro mamangnasu NSU sanaba lamgi nakai sengkraba matamdasu atopa tribal group singna apan mapiki adobu Imphal West ki Kautruk Senjam Khunaugi asengba lamni khanglakpadagi masana khangna handokre maramaduna NSU gi foundation stone su India gi PM Narendra Modi na tawkre madugi matungda NSU saba hore sei mariromgi matungda khanghaudana atop furup amana makhoi gi lamni NSU Harauk-sing konsa khul kaugadabani hairaklabadi Kautruk amasum Senjam Khunaugi area da konsa khul gi mihi amata changhaloi maduda apapata tholakpada Manipur lenga amasum konsa khulna
थौदांग पुगदबनी हाइना फोंदोरक्ली मखा चथरकपोइना तो पाव अमना मणिपुर लेरिबा क्लब सिंगदगी थांगमैबनगी क्लबना पॉपुलर एक्टिव ओइबगीदमक चाउथोक्सै जोय किशन मणिपुर क्लब मसिंग खंगदना लೈ अदुबु थांगमैबनदा लेरिबा क्लब सिंगी पॉपुलरिटी ओइबा एक्टिव ओइना थबक तौबा सिगीदमक चाउथोक्सै हाइना थांगमैबन केंद्रगी एमएलए खुमोक्सम जोय किशन फोंदोखरे कांगजबी लेरक मसिंद साबा मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल संगारदुना एमएलए जोय किशन मखातना हाय अफब मतिंग थोकपा तिंजंग काइजंगदब खुनाय अमा सेमनब होनबदा मणिपुर लेरिबा क्लब सिंगना थौदांग लौमिनसि हौजिक कोरोना गी थर्ड वेव लाखनी हाइरिबनिना मसी अइखोइना पुन्ना खुसमननबा अमत ओइना होटनमिनदुना लाइसेट असि माइथीब पिनब होनसि मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल असि क्वालिटी लेना सारबा हॉल अमने असिगुम कम्युनिटी हॉल अमा साबा ngamba सिमक वॉलंटियर सिंगी होनजमनि केंद्र असिदा सीवरेज प्रोजेक्ट मपुंग ओइना पाइखतपना लंबी सिंग असि सत्प यादना लेरमबदगी अमुक सेमदोक सेमजिन तौबना लंबी सिंग असि अदुकी मतिक फत्तबना मियामदा साउन खुदोंग सादबा मयउनरे फिवम सोलब लंबी सिंग अथुबदा सेमगनी हाइनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली लुशिलकपोइना तो पतेन पाउ खरना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेन अनौब सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स यंगसिनख्रे चीफ मिनिस्टर एन बेरेन ngasi nungtil दिल्ली दगी इम्फाल थुंगलरे हेक थुंगलबगा पोथाब तौदना इम्फाल वेस्ट की मंत्रिपुखीद नौना सगलिबा सही क्या कुंपुदुन लेरकलबा न्यू सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स चतुना हकथेंगना यंगसिनख्रे चीफ मिनिस्टर की यंगसिन खोंगसत अदुदा बीजेपी की नेशनल स्पोकपर्सन ओइबदनतना चेयरमैन ITDC अमदी बीजेपी मणिपुर इंचार्ज पुरीबा समित पात्रा वर्क्स मिनिस्टर TS बिश्वजित चीफ सेक्रेटरी मणिपुर अमदी मरी लेनबा ऑफिशियल क्यासु सरुक याखि चीफ मिनिस्टर न फोंदोखिबदा हौजिक सेमगा सगलिबा न्यू सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स असि सेम साबगी थबक अथुबा मतमदा लोइसिननबा मरी लेनबा इंजीनियर सिंगद खंगनखि लोइनना क्वालिटी कंट्रोल लेना थबक पाइखनबा वाफमसु फोंदोखि हैना पाउसना मेक सिंगना फोंदोरक्ली लोशिलकपोइना तेंदक पाव मना कोनाट समंगसी इम्फाल थुंगलरे यूनियन मिनिस्टर कुमारी प्रतिमा बोमिक हयेंग इम्फाल थुंगलरगनी नुमित नेनी की खोंगसत मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनाट के संगमा ngasi इम्फाल थुंगलरे मा हयेंग डिसेंबर 13 फाव इम्फाल लेखिगने लोइनना मा की इम्फाल लाक्लिबसिग मरी लेना मणिपुर लेंगांगना स्टेट गेस्ट ओइना लाउथोकले हाइना JAD की अंडर सेक्रेटरी कोसोनी फिमुना ऑर्डर थोखरे अमरमदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की थौपुरीबी कुमारी प्रतिमा भूमिक सोहयंग इम्फाल थुंगलरगनी माग डिसेंबर 13 फाव इम्फाल लेखिगनी मागना इम्फाल लेरिंग मनुंगसिदा स्टेट गेस्ट ओइना लाउथोकले हाइना JAD की अंडर सेक्रेटरी कोसोनी फिदुना ऑर्डर थोखरे हाइना पाउसना फोंदोरक्ली असुम यामना थाजनिंगा ओइरिबा पाव मना मणिपुर की DGP LM खौतै मा वॉलंटियरी रिटायरमेंट लौरे हाइना सोर्स मन सुमखाताना पल्ली म्याम वीडियो फुटेज मेंग तमिनसी जीवन आरो दो ओके Local has been wonderful. I think all of you. Yes, we are phaoba ngak tani hai. Well done. Phaoba ngak tani noi. Yes. Hello. Yes. अमसम हौजिक ओइनदि म्याम पाउक्स मतंग से लुसिनजरगे पाथोसगी सोइखिब लानखिब क्या यावर्स म्याम नंगापिगनी मतम मतम की मरोइबि पाउक्सिंग सु लेप्तन म्याम दा अपडेट पिजरखेना चैनल सिगी मेकेडिगिस म्याम दा थमजरी एंड थैंक यू